Orang Bandung jualan seblak udah biasa. Orang Garut jualan seblak udah biasa. Orang Jakarta jualan seblak udah biasa. Ini ada orang Afrika. I hope this food will be a recommendation to the audience. Well, not about Yeah. the hope. It's 100% sure that the best taste is here. Oh wow, takis. It's good. Sensasi makan seblak dimasakan sama orang Niger. Halo semua, jumpa lagi di Isya Kitchen Bang Pit. Orang Bandung jualan seblak udah biasa. Orang Garut jualan seblak udah biasa. Orang Jakarta jualan seblak udah biasa. Ini ada orang Afrika. Gila nih, lagi pusing-pusingnya hidup ketemu konten ada orang Afrika jualan seblak, bro. Kok bisa ya? Padahal di negara mereka Indomie kita paling terkenal, Ender. Tapi mereka di sini jualan seblak. Kita langsung cobain aja. Ini namanya adalah seblak Prasmanan S dan S. Ini di daerah. Gak boleh marah, gak boleh marah. Ini di daerah Pamulang, ya, di daerah Tangerang Selatan. Gue jauh-jauh ke sini karena mau ngajakin lihat deh, katanya nggak sih? Wah, marah lu. Oke, kita langsung cobain aja. Cuma sebelum gue review seblak Prasmanan S dan S, teman-teman jangan lupa klik tombol subscribe. Supaya tidak ketinggalan kalau Bang Pen abis upload video. Ini yang gue bilang tadi. Hello, Mister. Yeah. What's your name? Oh, my name is Success. Sorry? Success. Soses. Yeah. Oh, wow. My name is Melvin. Oh, Melvin, nice to meet you. I'm from Central Jakarta. Oh, It's so far from here, but I'm going to here. It's because of you. oh, that's good. I'm from Sumara. No. Anyway, where do you come from? Egypt, I'm from Africa. From Africa. Yeah. All right. How long you have been here? Well, I've been here Actually, I've been here many years, but I'm going and coming. And this way, I'm just for 10 months now. I'm here. Okay. Oh, I see. And I think I have some question for you. Okay. The first question is, how come you end up here and selling seblak? Oh, well, selling seblak is just a concept from I would say the idea comes from my wife. Oh, wow. Yeah, because she likes seblak. She sells very like seblak. Yeah, and each time you go out, you want to eat seblak. Then as she know I can cook as a chef, Oh, wow. then she started telling me, oh, why don't we make this business? I said, I can do it better. Oh, of Yeah. Indonesia. Yeah. So what the difference your seblak with seblak out there? Well, the different my seblak are that most of the ingredients I use is very expensive, and I don't use like Ajinomoto and other things. Oh, And my taste is unique and very good taste, at the best in Indonesia. Yes, and some ingredients you bring from Malaysia, right? Yeah, some ingredient like What is that? This is in Malaysia you call bumbu, but the ingredient is very lovely to do and very expensive. You can taste. No, you can taste. Oh. You can taste. Yeah, you know what I'm talking about. Yeah, just for example. Ini kayak I don't put much like here. You see? Yeah. Like I'm making the food, I have to put. just a little bit, right? Yeah. Ini mungkin kalau di Indonesia kayak mecin Indonesia kali rasanya, kayak bubuk penyedap mungkin ya. So the next question is, what kind of adjustment did you have to make to Indonesian taste and different with seblak others? Oh, the taste. Actually, I see that so many Indonesia like eating Oh yeah. dining. I like to eat outside. How they respond about your seblak? So many people say super B, number one taste. Enak. Enak. Banyak can like. They say the taste is different. Like yesterday we have a Trans 7. Oh, Trans 7. Yeah, Trans 7. Oh. Here to interview, here to take the Udah video masuk di and TV everything. ternyata ya. Yeah, from Trans 7. And when they test with the actress and actor, they say very different. Gue yakin nih kayaknya yang ngedit bakal bingung nih narjulahnya. Semoga ada translate ini. So you also can test and you see. Everything we use is yeah. original and halal. Halal. Yeah. Oh yeah. 100% halal. Okay. Yeah. So the price from? The price started from the minimum from 15,000. 15,000, right? Yeah. 15,000. Yeah, and we have the menu. Where's the menu?
Oh, di mana ada lagi ya? 15.000 kalian di sini bisa tambahin pakai ceker ayam, pakai sosis dumpling. Oh, lengkap. Oh, dia ada paketan juga ya. Dari mulai 18.000, 15 sampai paling mahal itu ada 38.000. Itu udah kayak komplit banget sih. Bisa request aja nggak sih teh? Pakai Bisa ya. How to say enak banget in African language? Or so this is food so delicious in an African language. How to say? Odioto. Od Yoto. Yeah, Odioto. Oh, dia bisa level 1 sampai level 5 ya. Sorry, Od Yoto. Yeah. Only that. Yeah, only that. Od Yoto. Really? You're kidding me. I'm not kidding you. It's the truth. Oh, it. Yoto. Yeah. Odima. Oh. You test Yoto. Oh, Yoto. Yeah. This is food is Yoto. Odioto. Gue nggak tahu tuh benar atau enggak. Hola, Toto. Okay, so I will order here. I will check it before, and I will order, and I will try. Yeah, no problem. I hope this food will be a recommendation to the audience. Well, not about Yeah. hope. It's 100% sure that the best test is here. Oh wow! We'll give you the best test. What you're You're looking so for. confident, Not right? only for I have confidence, but not only for the Basil Malam, because this is two food in one shop. Okay, Yeah. okay, that's it. Thank you for your Okay, time. okay. So Yeah. silakan memasak, Mister. Okay. Makasih. Terima kasih. Thank you so sama-sama. much. Nah, ini pesanan kita di sebelah SS Prasmanan. Ini gue pesan yang harganya 65.000 ya. Sebenarnya mereka pilihannya banyak teman-teman ya. Di harga 15.000 sampai paling mahal tuh 65.000 dapat dengan minum. Cuman kalian kalau misalkan mau prasmanan juga bisa sih. Tinggal pilih-pilih sendiri aja ya. Bentar guys, ini kalau cuma sebelum habis makan kita doa dulu ya. Amin. Kita langsung makan aja. Ini gue minta dimasak nyemek ya. Nyemek ya, bukan nyemek ya. Soalnya kalau nyemek kan nyemek don. Ini kan nyemek ya. Tuh, ada sosisnya, ada jamur. Tadi gue minta masaknya pakai Indomie goreng. Takis. Takis, bos. Wow. Gue belum makan dari pagi. Tadi nambah ekstra kerupuk. Kalau kalian suka seblak yang nyemek, pesannya kayak begini nih. Makannya nggak ribet. Wah, mantap sih. Gue sengaja minta kerupuknya agak banyakan, karena kalau misalkan masak seblak atau makan seblak, emang menurut gue mesti ada kerupuk basahnya. Lagi ya, sosisnya enak sih. Sosisnya tuh dia garing banget. Tuh, ini cuma banyak knalpot dajjal beneran dari tadi lu. Syuting makan digangguin mulu gue. Brang. Mantep nih, dia punya kuahnya gue suka deh. Kencurnya berasa, karena kan kalau seblak masih ada wangi kencur. Tapi buat gue pribadi ya, tadi kan kata ibunya kan dia punya sambalnya kan level 1 udah pedas banget. Cuma kalau buat gue sih pedas level 1 nya masih aman ya. Mungkin kalau level 2 nya masih kemakan buat gue. Mungkin kalau misalnya kalian suka yang pedas banget bisa level 3, level 4 ya. Ketan ya. Sumpah ini knalpotnya gila-gila ya, knalpot Pamulang ya. Marcel, boleh ikut Tangsel. Iya. Abangku. Sel, lu kalau jadi wali kota Tangsel, Sel, tolonglah, ini knalpot warga ente pada nggak jelas, berisik banget. Enak.
Oh, ini ada mie nih. Ada kerupuk mie. Dia kata tetehnya, kalau kesini wajib nyobain sih kerupuk mie-nya. Enak. Buat kalian yang makannya nggak banyak sih, saran gue jangan pesan yang porsi 60.000 ya, karena ini banyak banget. Cuma kalau misalnya kalian bisa makan yang porsi banyak ya, kayak Tan Boy Kun, boleh lah. Makan kesini 60.000 kenyang sih. Take care. Tuh. Teman-teman pecinta makan seblak wajib cobain ke sini. Enak. Cuma gue nggak tahu ya si bapaknya tiap hari sini apa enggak ya. Kalau misalnya dia tiap hari makan sini sih, menurut gue itu daya jual yang bisa dipertahankan sih. Jadi orang kesini beli seblak sekalian ngeliat sensasi bapaknya orang Afrikanya masak seblak. Soalnya kan ini asas Afrika seblak. Jayus. Kenyang gua. Tapi enak lagi. Oke. Buat nilai seblak S dan S, kita kasih nilai 9 dari 10. The best, enak. Lakapnya cuma kamang day. Datang ke sini jadi berkat, jadi rezeki buat seblak S dan S punya Mr. Sauces. Oh iya teh. Takis bos. Kita sekarang ngobrol sama si Teteh. Teh. Mbak sih Mbak. Mbak ya. Mau nanya dulu nih, sebelum kita, pertama saya suka seblaknya. Oke, terima kasih. Karena memang kalau dibilang sama si Mister ada perbedaan, kita masih akui ada perbedaan. Ya. Enak. Cuman harga 60.000 banyak banget nih. Hah? Banyak banget 60.000 sebetulnya. Itu aku yang milihin paketnya memang. Oh, gitu? Udah sesuai lah. Saya makan segitu kayak begah banget. Lalu mau nanya deh, seblak prasmanan S dan S. S dan S itu artinya apa? Itu artinya keluarga. Oh gitu. Berarti kalau sini buka dari jam berapa ya? Buka dari jam 11 siang sampai jam 11 malam. Kadang ada yang mau makan, boleh kita sampai tunggu sampai jam 12, setengah satuan lah ya. Hari apa aja buka? Kita tiap hari hampir buka. Dari pertama kali buka itu pertengahan Juni sampai sekarang belum pernah tutup. Belum pernah tutup ya? Iya. Cobain, jadi rezeki, jadi berkat buat seblak prasmanan S dan S. Ini nanti alamat lengkapnya kita masukin Google Map-nya. Kalian tinggal klik link langsung di bagian kolom deskripsi. Nyampe. Mau bayar dong aku? Oke, terima kasih. Jangan dong, kita bayar. Aku masih bayar. Tadi saya seblak yang 60.000 satu, air mineralnya 4, terus ada alam apa sih itu? Alang sari 1, sama ada Ichi Ocha 1. Jadi 97.000. Oke, itu udah total makanan kita semua ya. Kenyang sekali. Kalian kalau kesini makannya kenyang. Kalau yang nggak banyak jangan yang 60.000 deh, begah banget. Mendingan prasmanannya pilih-pilih, nanti tinggal dihitung. Aku izin pulang dulu ya. Oke. Thank you. Makasih, Kak. Thank you so much for your time. See you next time. Ibu, terima kasih. Bye-bye. Siapa namanya? Hai, Semira. Semira. My name is Semira. Semira. Oh. Baru 2 tahun. Oh, udah 2 tahun, tapi udah aktif banget ya. Oke deh, kalau gitu aku pulang dulu, izin. Oke. Assalamualaikum. Abang, makasih. Terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu ya. Sukses. Terima kasih udah nonton video sampai selesai. Jangan lupa cobain seblak prasmanan SS di daerah Pamulang. Datang jadi berkat, jadi rezeki buat seblak prasmanan SS. Komen nextnya gue masih kuliner ke makanan mana lagi. Ada nggak yang penjual seblak unik kayak begini? Kan ada orang Afrika nih. Ada nggak orang Jepang jual seblak? Semoga ada. Ngomong apa ya? Nggak tahu aja. Jangan lupa klik tombol like, gunakan kolom komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-hate, dan pastikan teman-teman klik tombol subscribe supaya tidak ketinggalan kalau kita habis upload video. Sampai bertemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat Stay positive, stay awesome. dah.